Hello, loyal paite ho tunia video kahin sim good na hiya hele channel khat monetize ki bol dan ho them khat ten sei nomen aje chu ama he hi channel hi EPT ham tia hele kum thum kum li lang hi monetize na chi lo hin EPG na chi the lo ham ti hi kahin sei ding in aje chu YouTuber tha itam ta ben hi che YouTuber tha ho hin EP chu bol wa hele monetization na hi teng la direct nga monetization leng do the ding ham ti pa he ka sei ding hin ye chu ama ako na he kihil ka dei sa ja hi chu video he kan sim he in ye chun adi sena YouTube ma I hung lo naw chu earning them khat be ki nei la ti hi dei so ke diu ka ta sene ye chu YouTube ma video ham khat se ma rei man jong khat chom pi ding ti hi dei so ke diu ka ta sene hi chu I dei yu wa he le tu ni khwa ki sei ho he nga yu tin hi chu zui leo han I channel lu jong dam ding monetize hi ting jong le problem lo ding hi ti hi ka sei do no men ai chu mi tam pi a hi a problem ho ka ve na hi le akibang thim set so nin hi chon tu ni kho hin avelin hi chen sei ki ning khatin ama channel min chu hi le Kakai YouTube channel ai in ama a hi EPG a chu monetize che thelo ham tele ama hen video jong tam pi ama personal video ase mong ho jong tam pi upload nin hi che upload na chung chu na chu EP ho cha su se ham ti chu ka ga sei do no me ama hen hi che chung chu na chun EP upload be ki nam ti a hi le la ho lyric so ho ala in upload nin ting le viral video ho jong hi khat la ni upload ki nin hi chun hi ti a cha bol ha channel chu sit lo ai le monetize ki ne dinga chu iwe na ai le iptiam tel hi chi mi a ala ho zo se ma original content hi lo se si chu delete dinga hong ta na delete lo la I chan bol rong la chan monetize se lo ding en om ta hi chun ma a tai lo se chu ain delete le channel chu automatic monetization umninga hi theita ai le hi chi chun hi pi abet sa ham ti a le nge channel grow na dingen mi a chu upload de chom khat ka koi de na ti lawang ka hepoi ai lo le channel grow na dingen mi viral video ho ka upload di he na ti lawang ka hepoi ahin la I he diu khat chu eima channel hiya eima in I channel a he value ki sim he in mi video chu ipida ki upload ding ham tu ni khwa nangma channel chu min subscribe bol na chu nangma thil bol ho chu ave nom ji a tu ni kho a subscribe mo en ye chun nangma channel hi a chun nangma thil bol ngen chu na talent lang na bol the na lang chamin ave nom ja chu nangma channel chu subscribe bol ep na chi pi ham na chi pi chu ave nom ja chu subscribe bol ye chun mi a ya upload tiang le a khon na tiang le watch hour rong hong thing tai subscriber rong thing tai a hi le monetization na bol ding a hi tiang le khon ep ti am ti a hi le mi a ho chu na delete lo le monetize na bol the ta lo je chu reuse a ding sa la ai le reuse a ding chu monetization na bol thei lo ji chun ta su na koi le thu khat hin ai lo le earning na de ya ai le chu cho se chu na hin delete teng le pi hong ti ham ti a hai le na watch hour se hi chu a se na delete se an na mo ho se ang chu watch hour jong ki chai tha tho ai ye chun apha chum poi ke ti ke wang mi a video upload ke ti chu apha chum poi monetizable thei lo ding chu monetization mi video yong la monetization chu itabang ho chi ki na mi ti ai le nangman na value na ed mi video yong la nangma chun voice over hambe na bol ding voice over na bol lo yong la ama ma thu sei chu manu ama pa thu sei chu na le do ding na le do a letter be chu a screen na chu sei dung zu ya chu kilang pe dinga na koi thia a hele ti ho chu monetize chi ki na ye chu nangman na value na na nangman patik ta voice over ham na ki bola nangman na value na ting la chun hi chi chu na nga hi ki ten ama a to ki bang ta lo le change su ma ye chu monetize te ki hi chu chu bol lo na wa hele mi a video upload po te a jo teng monetization a problem na nei din hi ti chu ka sei no men ye chu Kakai yong chu kum thum kum li chu hi ta banga chu ana ama yong thasido rang phat in bon ka hong kyo mat lonin a hi le kaven a hi le je video hi dele ding tam pi ome kati aman jong a hin ki dele nin tu ni de 13 ni hin a channel chu monetize ki bol tan wa ko na aman jong earning anei pat
the hi tai hi chu ama channel hi subscriber yong apachom thim tan 18k lang awaltan ama yong pa konin chinan ne han lang abana original content ahin sem deng hi kinet mo omen hi lawa hele channel yong hi kisu set ki yang the hi je monetize si sa yong chu kisu set ki the hi usa hong uma hele monetization of yang achama ai chu min hepon te tiu ho hi hilo hi je hi use itum them tal to video ke ma video ho bang he mi khat lani in upload ta ka het jeng hi je channel la ka lu na ka video a ho to vet na o mai koi chun koi channel chun ya he person iza da la o ham neu khat da la o ham la man ham ti hi he jeng hin cha ko na ho strike ka pi num yong la ka pi the hin la hi cho e ho i ka ho a he ken cho he ka bol hi amang jong la he nge a channel khan to na dinga aman je a cho ka het thema e ma cha ka bol lo hen akibang atamin tampi o men hi cho je chun computer in i ma jo si he amat so ke in aki hai pu in hi je chun mi danga ki ti hi thei chana ya lo dio nang ma content heading view akipat til chun hom jong la kho poi 50 100 ho yong la kho poi bol yang law chun youtube ma men current a topic hi atu athil epgm hi cho topic ho nama na athil so dung ya topic nama na che pi theile channel cho grow heading hi in chi chung cho na cho channel la he grow na pen he ka ve na all yong la grow na pen he continue bol ki ti hi daily hi lo le weekly in bol in lang ai lo la tani a khat be bol in lang na bol chu hi chin na bol chu che jom pi go ne titil na channel chu achama grow den hi ti hi ka sei do no men mi a ki ngai po tin mi video ho man go po ti i tabangin hoi jong le mi a iman ho aphat chom lo dan ho jong ta seitan monetize hi ne dinga chu nangma original content nga je i dang kiti in youtube ma an upload kha lo nga je chu ka sei en to youtube hian lang facebook hi jong tha khat ai je mi a ke ma hen tu hin sim khat ka le tai athu sum ka le wanga chu ei pawa ka sei wanga chu a video ham chu ama video ham chu kamana ke man translate ka ki bola ei pawa ka sei yong chu chiong chu risky na la he it risky ham tela enge monetize wang hiding poilo monetization na problem lo a hi wanga hi che video anei pa anei nu ham chun a video kaman je ayong chu strike ap the na la he strike hen khet the strike hen khet na wai le remove chat yeng de a video pompi thagim ne yo se yong chu ki chai yeng de hin la he risk sa ome hinla nang man mi video mangjong la chun athu ting chu ei pawa na ki le a hi yong le a video pa chu nang man a chom ki se min lang athu sim to ki tu dingin bol la chun ei na khonunga na to lo do ei chu tu nia ei Kakai channel vietna ko na chu i tampin hi ki seile chom pin te ka ti ji a hi video ka hin se me ama channel aboy lo na churi use content he use content ni ti teng la min aman sa nang man naman ki ji a chu channel monetize che thelo hi ya chu mi a man lo ding na inei thei ni di wa youtuber hon ade se na hi chu youtube ma hi sum atama tam jeng nang man loi do je na ki he na ai le na am ta yong na ki loi do thei in hi chun youtuber ho jong thasipu tin henla ichia ka sei nom chu youtube spirit neute social media spirit neute hinam chi na thei hinam thi na thei ai lo la khat ki go na thei ki te ho hi bol po te ka ti yang hi chu a poison is society ho wa hi so be hi bol ta po te inamo jong he kum khat phat hi tai ki dola youtuber ho ko ma achai na neu cha ka sei hi je le ki pa chan che